بابام مرد، اتم مرد، خواهرچم مرد، یک خواهر داشتم. بعد او چم مرد. تا جایی که ما میدونیم شنیدیم اومدیم دیدیم حقیقتا وضع اویلویشون هم خیلی سلامتیشون هم خیلی همه نگاهبین درون و بیرون سرشویشون کی میکنه یانگا ممکن است که یگان وقت حالتای میشه که از همه زندگی پوگز دیمونده شنه میشه که شگر میکنم و با چو میکنی که خاطری نمی فرزندای پدر ما با مانند اپای ختون با مانند خواهر ختون همه را دوست میداره نگاهبین میکنه نگاه میکنیم به خاطر شوهرم به خاطر الله همه کسا دستگیری کنیم دودر تو سوز شوا میفارد سوز شوا این اویله شاید که امروز الله مهربان در تقدیر نصیبشون بهترین روز خوشه کشیدگی باشه. سلام درود به پایان. این داروهای گیاهی مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادران اهل اسلام. هر اون نفری که در روسیه شهر مسکو یا اینکه پیتر میباشه مرحمت کنه به دکان زیارتشاه. این برادر ما استراحت کرده ای ملک فرخار تاجیکستان عزیز. چیان داره اینجا؟ الحمدلله اکر دیگه جای تعریف نیست. هر وقت کسی که پلاستیک خنکی تمام جوش در میکنه بیاریم 15 20 متر لوچکر کو جواب همه شما میگه عیناً عین استراحت رو میسید رو بخنید و بهترین نشان با همه توصیه میکنم که بیر برادران در عمر دروزه کمی هم باشد استراحت کنید. بله این دکان ما یکی از گوشه‌های وطن هست. هر او هموطنی که میبیاید جان و جگر ما هست. بلکه کلید نه مهمان جان ما هست. مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادرای اهل اسلام. سلام علیکم و رحمت الله. خدا یار و مددگارتون. السلام علیکم دوستان عزیز. باز با دیدار بینی یک برادری عزیز اومدیم. یک برادر عزیزی که طول چندین سالها انتظار که یک کسی در این درش بود و دستگیرش کنه. امروز همه زندگیش موند یگان چیز در زندگی نیست. پدر مادر فرزند پدر دنیا را پدرود گفتن. امروز میخواد که محض ما دستگیری کنیم که ستون خاندان انمی برادر عزیزی انمی برادری که امروز شما در نوار امروزه ما میبینین به نهایت به دستگیری نیاز دارن. بیاین دوستان عزیز یک خانه دیگر رو آباد میکنیم سرجم این اویله را خوشبخت میکنیم. این اویله شاید که امروز الله مهربان در تقدیر نصیبشون بهترین روز خوشه کشیدگی باشه. هزار رحمت دوستان عزیز میریم به دیدار بینیش. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانه آباد هستین. امروز ما حضور داریم در ناحیه فرخار در طرف کوهدامن جایی که به نام پیشینه قرطا میگفتن بسیار شخصیت های جرا میشناسن میدونن. بعد دوربین برادر عزیز اومدیم. برادر عزیز که طول چند ساله از بیماری اذیت میکشه چند جراحی را گذروندگی. امروز میخوایم که کمتر عاید سلامتی وضع زندگیش همراهش صحبت داشته باشیم. دوستان عزیز تو خیلی برنامه تماشا کنید یا لایک کامنتر را نسبت برادر دریغ ندارین. دوستان عزیز ویدیو را با همه یار و دوستاتون در ماه شریف رمضان پدری سکنین بهتر خوبتر بشه. سلام علیکم اکا جان. خوبی اکا تنجی نو مناسب شما اکا جان؟ من فیضعلی عبدالجبار. اکا فیضعلی جان بیا کشود روشن گپ زنیم از سرشبی کار شما. امروز شما را چی محض مجبور کرد که روی اکران بر اومدین میخواین که مردم به شما کمک کنن؟ خیلی میخوام نمی یاردام کنه نمیخوام اپراسیون کنم یا بار دیگه کو چی میشه اگر شوی اگون فایده هم برای نمیخوام دیگه نشتم توم نیره اگشتم. شما اگون با جراحی کردگی؟ کی؟ نه چنین یکن 2 سال شده. با یاردم محض برادران غریب یا اینکه شخصی زبار په بار در یوتیوب اومدگی نبوده؟ نه اما یک آدم یاردم کرد قطعی خیلی خدمه اما آدم یاردم کرد هم جراحی ما کردن یک 57,000 58,000 سومون رسولت کردیم ده قطعی هم آدم یاردم کرد
просто як ёрдам ҳисоби худаш ина як сол мумкин 2 сол шуда боша рафтам мегам оҳан камкам айҷош беҷош шуда вайрон шуда дига шуморо гарантия додагӣ набудана ка барои ҷарроҳӣ кардан мега гарантия надора оҳана яъне бо амро асар ва санавид кардан дар кор кадом мавқеаш ки мисол бекор шудагӣ комишамо чи мақсад ман касали қанд дорум ака болои алайкум ягаҷон хубен тенҷен тӯли чанд соле ҳамроҳи бародари ман зиндагӣ дорем 12 сол 12 сол анами апам ҳамроҳи шумо буданд то ҷое ки мо медонем шинидем омадем бидем ҳақиқатан дар вазъи оилавишон ҳамихелан саломатишон ҳамихелан ҳама нигоҳбин дуруну берун саршӯишона кӣ мекунад янга мисол шояд ки бисёр нафаро бигӯянд ки янга гандаи хеле хеле барои шумо ай ҳама вазминтарин дари оила чие ки имрӯз сутуни хонадонтон ки шавҳари нозанинтонай дар як ҳолате ҳастае ки умеди ягонаи шумо барпо хизондани ҳамияй шумо чанд фарзанд доред се чанд писар чанд духтар ягон ҳолате мешавад ки янга зиғшен ай зиндагӣ дилмондашен ҳаст ҳолатое ки шояд хӯрданӣ наёбем пӯшиданӣ наёбем дору наёбем пеш як кас муҳтоҷ шида бошен як кас гаптона нагирифта боша ин хел ҳолатҳои шидагия янга ҷош мешам зиғ мешам хай шавҳарам дар ҷогаҳа пеш аи зиндагӣ то чӣ хел буд мақсад пеш аи вазъи оилавӣ эваи саломатиш беҳтар буд хай ё пенса мегирифтам пенса ё мераст чам кор мекард иншалло янга ҳамаш нағз мешавад имрӯз мо омадагем ки дастгирӣ кунем зиндагии шумо обод шавад шумо ба монанди апаи хитон ба монанди хоҳари хитон ҳамеёро дӯст медоред нигоҳбин мекунед нигоҳ мекунем ба хотири шавҳарам ба хотири Аллоҳ нигоҳбин саломат боши янгаҷон бигзор ки и охирон гирияи шумо боша дар ин рӯз худованд хушбахтиро насиби шумо куна оилатон дигар парокандагиро набина ҳазор раҳмат янгаҷон пеш ака саломатӣ чӣ хел буда ягон чи шикоят надоштӣ пешам буд авлодан ҳаме хеле ака модарам буд модар дар куҷо модар мурдаги падар модар ҳама мурдаги кадом сол ака соли 2009 там мурдаги соли 2012 хоҳарчам мурдаги соли 2011 хеле хоҳарчам соли 2000 очама ба ёдам нест 2000 чанд очам мурдаги яъне пай дар пай шид марги бобом мурд атам мурд хоҳарчам мурд як хоҳар доштам баъд ю очам мурд ҳозир дар оила падару модар хоҳарча нест кие чанд фарзанд будем ман худам 3 фарзанд дорам не ака додарам дорем як додар дорам хеле ай пай зиндагишавам заншам кӯдак дора шукр хай хонаву дар ай пай зиндагӣ ҳамин хо зиндагӣ чӣ хеле охи ёрдам кард ака тоад имкона ёрдамам кард ҳам дӯстгирӣ ҳам буд ки ман операсия кардам и апам и дар бари шумо шудагӣ ё чӣ тон мешаванд ё апомай ё апотан хуш хайри нисо иш дилбар нисо ё саломатишон хубан иншаалло не якам чӣ хел бигум саломатишон хуба хайн с рождени инвалидтан ё и шавҳар кардагӣ нестанд не ё инвалидтан ака нигоҳбиншон бардошти ки ака худам айни замон то ҷое ки мо медонем шумо айҷотон хеста наметонем ҳатто ай ҳавҷа ба як азоб шуморо овардан чӣ хел шумо ёро мехронем мепушем хай нами худо рӯз хамета мегаку ами вақт шуда ами гандам пандам доштам тамура хурдесам бо нами уш ёрдамам мета ёрдам мета байнда баъди ҷарроҳӣ кардан ба чӣ кору бор машғул будӣ бародарҷон нем бачаҳои қишлоқ аим россия худо баракат чомта сумам роӣ кардам иш уш ам баленсад абдам роим кан и ҷомаам роим кан аим бачаҳои қишлоқ ам мешинохтагиомда рафиқом додаро гуфтию гапҳо додар мешаванд амои қасумам роӣ кан рафтам я вектора гирифтам айбан қарздор будам векторара гирифтам қарза надоаму мошин гирифтам мақсад чӣ хеле зиндагӣ барои зиндагӣ бурдан баъд оҳиста кор мекунам ҳам камкам қарз маметавам ҳам зиндагӣ ина банк ҳам медоам зиндагиам мерафт инеми нав неми 11 банк спор дорам динам пенсия гузашта буда пенсия миёхати пагашинира додӣ бо як хиштоманам пенсияша занам гирифта худо баракат шуда банк ма додам мошин куҷо дайбад мошин хакат фурӯхтам шо дигар илоҷи набуд ҳичи набуд хонада ака барои шумо қин нестае ки маҳз падар модар набуданд хоҳарча набуданд
дар зиндагӣ як нафаре несай дударча ба зиндагии худаш як азоб як дард барои шумо қӣ нест ака ягон вақт ҳолатҳое мешавад ки аз ҳамаи зиндагӣ покза дилмонда шинака мешава ака шигр мекунаму бо чо мекунӣ ака хотири нем фарзандои падар май ёра ҳози дарбадар шавам баъд як кас чӣ мега ака пас сайни қатъи хутона ин хонаи падарии модария шумо зиндагӣ мекунед хонаи падар май кришаш мечика як бор гуфтум ремонтш мекунам дигар тари шуди мондум и салом алейк карда метавонед чошан ё меша чӣ ном дора хайринисо салом алейкум апай хайринисо чӣ хели созам хайри созӣ мехоҳӣ ки додарчат соз шававу бо шуморо дастгирӣ куна хайри габза ман созшам ё не соз ина мо омадем ки ҳама каса дастгирӣ кунем додари ту соз шава мефорад соз шава ту додарта мебини хелай зиқ мешай мебини додарат касалай зиқ мешай дӯстони азиз апай хайринисо апай меҳрабон ай ҳамада барои инсони саломатия дӯстони азиз нигоҳ кунед ки саломатиш чӣ хелай лек иншаалло умед дорем ки каме ҳам бошад дар ин моҳи шарифи рамазон дастгирӣ мекунем бародари азиза ака худат ягон карта ба ному насаби худат дорӣ акаҷон ядишам истиам бачаам балинсада будам ам бачао як картак гуфтам бачаои қишлоқ ам картара кам балинсада қассум умроӣ кардан ам душанбе ситиай ба ному насаби хутонай чӣ мебурай ному насабтон файзалиев абдуҷаббор файзалиев абдуҷаббор ба кадом номеро пайвастанд 904 44 60 47 904 44 60 47 ҳамин номеро дар ватсап дорӣ ки шояд ягон кас бовар накуна бинад гарантия дода метавонӣ ки вазъи оилавии шумо саломатӣ ҳам хеле ягон нафаре ки ҳам шак шубҳа мекунанд биyan ай наздик бинанд иҷозат ҳаст ака дӯстони азиз душанбеситӣ дар ному насаби бародари азизай занг занен рақамоша ма гап мезанем иншаалло бо дар рӯи экран мебурояд 97 62 00 00 70 69 05 64 номерои бародари азиза карташа правина якаҷон карта пастайне дар дасти худ расай ба боварӣ гуфта метавонем ки дар ҳамин рақамо пула гузаронда мегиранд ба нафарое ки якаҷони азиз ма шояд ки айни ҳол дар картаи ту каме ҳам боша мардуми ғариб бародарони тоҷик мардҳои саховатманд дастгирӣ кардисанд ба онҳо чӣ гуфтани як дуо дар ин моҳи шарифи рамазон барошон мети як миннатдорӣ баён мекунӣ якаҷони азиз ман худованд ҳама вақт сарбаланд бошанд худованд хор нашаванд муҳтоҷ нашаванд муҳтоҷ чизи безеби ҳаст ки худованд ягон душманта худованд муҳтоҷ накунад худованд ҳама вақт сарбаланд бошанд ҳама вақт вақтшон хуш бошад худованд дар моҳи шарифи рамазон чӣ орзуи умеди доранд худованд аюда зиёдшон кунад аллоҳ акбар дӯстони азиз беҳтарин мешавад ки бо як хонаи дигарро обод кунем як оилае ҳастанд ки ҳақиқатан мардуме ки дар ҷои зиндагӣ мекунанд аз авҳоли инҳо бохабаранд медонанд ки вазъияти оилавишон хуб нест шояд ки бисёриҳошам каме ҳам боша кӯмаки хушона дареғ надоранд мисол аз озуқа ва аз хӯрокам баробари инҳо ҳам мардуми худмона мардуми диёри худмона як дастгирӣ кунем хуб мешавад ҳар касе дар пахши мустақимен хоҳишмандам я лайки комментария дареғ надоранд ин лайки комментария мотиватсия метавад ки бародари мара дигар шахсҳои соҳибкор мебинанд бародарони ғариб мебинанд дастгирӣ мекунанд аллоҳ ёру мададгортон дӯстони азиз хайр то барномаҳои оянда